Mesto gde tradicija oživljava kao uporište Srba koje žive u Mađarskoj, a njihov najvažniji zadatak je očuvanje srpske kulture. Na Božić po julijanskom kalendaru se čeka malo duže, ali njegovi praznični običaji ipak dotiču samu suštinu naše duše. Na Badnje jutro, 6. januara 2025. godine, porodice i prijatelji zajedno kreću ka obližnjoj šumi. Njihova misija nije svakodašnja, da poseku hrastvo drvo koje će te večeri postati simbol svetlosti, zajedništva i vere. Dobar dan, Badnjači. Čestiti Božić. Kako se veče približava tišinu, crkvena dvorišta polako ispunjava praznična priprema. Postavlja se badnjak i sve je spremno za večernju službu. Paljenjem grana posečenog hrasta rasplamsava se vatra čije svetlo obasjava okupljenu zajednicu. Ta vatra postaje izvor razgovora, uspomena, radosti i nade i ujedno simboliše onu prvu vatru zapaljenu u čašu rođenja Isusa Hrista, podsjećajući sve na svetlost i ljubav Spasitelja. Deska je selo žive narodne tradicije. Narodni ples i muzika ispunjavaju dom kulture, ritmovi se prepliću sa sjećanjima generacija. Fanatska zbirka Ponos je deska. Izložene fotografije i predmeti pričaju zaboravljene priče prošlih vremena. Ovdje prošlost i sadašnjost koračuju ruku pod ruku. Pravu specijalnost srpskih narodnih nošnji čine fine zlatovezne šare koje krase odeću. Nasljeđe koje se prenosi s kolena na koleno, čuvajući lepotu prošlosti i umeće starih majstora. Tradicija oživljavaju, istorija i sadašnjost slave zajedno. Deska, mesto gdje prošlost i budućnost kucaju u istom ritmu.